Mana usut. Teu saing goblok. Alas. Mana wae. Anjing. Komisna kulut. Hari itu godengnya kurun tong. Itu godeng itu kurun tong. Tong. Jangan ke kumis. Boron. Apanya? Kagar mau apa? Jangan ke kumis. Anjing. Masalah. Ngasih goblok ngeuna wae. Korek usaha. Dewek. Namun. Ya, iya bang entok si anjing. Benang, ayah. Mang Adeun. Dina juga terkenal bos Opik ngentok saudara Mang Adeun. Mang Adem. Sok sebetulan babarawakan we. Mang Adem. Bos shopping kan? Bos shopping. Eta aya tadi nanyakeun. Tadi nanyakeun bos Opik, eta ya bos Opik eta. Nenyo. Jika domba. Bagaimana kalian siapa? Iya, nenyo. Nu mana nanyo? Kemarin. Iya, nanyo? tatali. Mam, mesekeun. Weserkeun. Balik, iya dah. Bisa aya dah. Saya ke Mang Adeun. Aing teu kegablek. KTM hasil wae. Katanya mau obat atus ya teh. Bos, balikan bos. Sanggup bos. Woi. Di samping bos itu bos shopping kan? Ceteng, liweuh. Liweuh, daftar. Enak, kau koplis. Ya. Kulut. Bahan PRT, batu PRT. Bahan PRT gitu. PRT. Kita tadi mau pasukan di sini. Nah, supaya ente datang di bawah balatna. Supaya ente datang di bawah balatna. Coba persiap kopi kali kan anjing. Pemfoto kan dia, jadi kadang yang dia foto kan. Goreng patot. Foto kan ada. Di dalam Ame. Ajak banget anjing. Bade bos. Bos sebut. Bos sebut. Cahaya teh. Sama. Tetahu. Cobek. Marwai bahasa. Anjing menungguin. Dua. Mantap. Nurutan gak bisa kita. Aing foto orang kieu wae kan? Salah. Itu si Uya naon? Beres dulu di beresan. Ya, aing fotona. Beres. Iya anjing. Amik tadi ya. Wah. Habis beres. Ieu bete gaya Kena teh. Tak, lain beres beres ente ngerokok. Ente ngerokok. Saya saya pada gue. Iya. Sila urang guling sih anjing. Rokok. Enggak dibawa. Rokok kehet. Rokok kayaknya takut gitu. Itu. Suyang. Pete Iya mah rokok kok saha ya? Si Daniel iya mah ya. Rokok sata. Murah rokok. Ada murah rokok adeng. Ada. Ada 2 bungkus 5 nih teh. Mau cacing goblok. Ada 2 bungkus tadi teh. Yang aja gitu aja. Ah. Kayak katoh goblok katoh. Ada buat dengan sasar teh. Buku. Obat obat itu. Oson. Ayo ngomong tas pelan bung eta teh. Siapa yang buat wah situ. Oh, ajak rame nya teh nya. Ini udah Rokok saya. Iya mah. Mama, Iya betul. Bapak. Wah, maaf.
Loko sa tagang loko anjing. Oh, anjing. Lahirku emosi wainya. Tuh, ya, Nya. Jakarta aja siapa? Siap tek beunang. Urang aing geunana sanguna. Emang kok iya tangan. Piye mana keun? Boleh nah. Mama. Apa ieu ke bol? Apa? Merah. Tuh, nu gerong. Nu gerong lah. Oh, mau kalau petan lah. Oh, puntu lagi kikir. Puntu lagi kikir. Assalam. Ya, Pasopik. Bos. Kami yang mentul ke bos opik wae mah tuh. Bos. Iya, tuh. Tong ke ieu. Sieun. Ya sieun. Malek. Tolonglah ka dieu. Mantap. Urang inget pasti. Aya seperti Eta banget Marian. Terus tanya kemana? Ya seperti bobogohan. Dudukan anak Ayo dibilang. Nah. Ketarang kalau tukang keun. Siap, iya. Teteh, Lain. mana? Dah, ini anak yang paling besar ini. Jaki. Anak Jaki. Jaki yang Pahri. Pahri itu si Pahri. Halo, Pari Jaki. Anak Jaki, Pari. Bisa, gak sudah. Sok-sok. Di rokok kayaknya apa ke batu. Si rajin belajarnya lagi Jaki. Yang rajin belajarnya gitu. Halo. Ah, saling. Ya ke orang. Yang rajin belajarnya gitu. Halo. Jaki, Pare, Jaki. Dia Jaki yang ngobrol sama Ade. Amang ka dia Jaki. Amang daerah mana? Daerah mana? Ciparai. Daerah Ciparai. Pasopik, Iba cepet atuh. Nah, sudah. Oh, si Rali itu aing mut Anjing. Si Rali mah anjing wae. Iji tapi iji. Dua. Bodoh. Ngobrol mah. Cepet goblok. Besok kita ngobrolnya. Sayang. Mana sayang sih sayang manu. Ada bapak ada anjing. Anjing. Jadi, iya Pak. Jadi, cara baca baju. Encar bulir. Ya balik yuk. Anaknya. Dede. Ada ya balik. Iya. Ada bapak. Si Ade. Ada yang mang Ade. Si Ade. Dada ya bapak dada. Iya bapak. Mana bapak? Apa wae?